a competition ta echt een experiência masha leuk. Tu muito nanta hasi een bon competition nanta mostra een oefening masha bonita. E el resultado está echt tremendo, está overweldigend. Nos está echt sorpresa con Costa Bayendo e nos está being back naar Aruba con hopi medailles. Está echt algo masha leuk. Met hopi contento con la prestatie. Nanta gana con 9 mucho nan 28 medallas. So. A competition está hopi grande, está de mais ou menos 9 países de Zuid-Amerika. E eigenlijk está een competition de diferente programma, de vecht e de USAG. Nós está participar de programma de USAG na diferente level. E nós está participar na level 2, 3, 4, tá compulsory routines. E dat die nos atleten está 7, 8 e 9 anos de idade. E gewoon nós está disfrutar rato com maior aan evento e boa prestatie. E nós está ziek train e vai o futuro tá viva nós.